sana hari jibdalang kan rumong si kan agin laku kurejo ado hajukan sana aswa beautiful and a most important and special day in the lives of Miss Sotsula and Mr. Thrimhokiu. My sincere apologies to our non-Yimchunge friends out here to kindly bear with us as we will be leading the service in our own town. Kido haya menchi kalang amas yamkan kam ki chenyo menchi sakam bali alaki ching mitzer kedeke haching yamkan kambi selimne beats erbo kyonyo erbo disho miyam erbo disho yamkan kambu kilimbyang ne birabure kyonyo erbo disho miyam erbo beats erbo disho haching mikyachi erbo kedeke azak balila isa azaki ching trumude alas de menga mishang disho kinya haching witnesses Mr. Sabitong disho Mr. Chibung Kage isa manjiching laki nangde scripture reading and prayer Mr. Lungri Nungdi Pastor Yimchunge Baptist Borü We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the life you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops?
Haning alaki kim alala isayo Pastor Mr. Wongtokiu abigiling bang chicho solemnization minister kaya abigiling bang kim chicho. Muna akimat mungkin jedo, atau buat cuma pengusia desa biki isibla. Hanya musuh kita di sana, kimas yang ada di sana tak kena menjadi do. Mr. Thrimhokiu di show, Miss Sotsula aje, amasi yang kena kampus ucapnya. Jadi isi, becerabo, halam ada kena mendaki boleh. All Showuba Borü cina, amasi yang kena kampus. Showuba Borü nama melihat rebrand. Dacimong abini bebak Borü wadara kirim sempak she de hoju takyong so. Kini ha ki de asub mungut bihi yimung kalanga de sana. Tim mazal cirum so. Limsya pergi pecer bolong acap de gede ka arado. Mr. Thrimhokiu de show Miss Sotsula. Aye long acap de pecer bolong acap de isane she tim mazal cirum de. Kini Adum buat cuma miki aye amasi yang ken kampus na mukung ki isa tangken damna aye kilum zoji chodishko. Untuk miki adot sisham de hoji isa tangken. Kim ki aye shabdum kya bala. Ki katalan daki cuma yang nar buat di sana kya kicho. Isa shabdum ni mung tinji kamba arudo. Maybe a retrospection of our journey. Isa yang konsumala dari syurga isa limca kenang dala, isa sanggung kenang dala. Maybe a reminder. Cuma dah haji. Ifisya punya maknya cina sampai mengucap maknya cina sampai cak mak sampai kita tak cedera hari ini tingkat na. Ephesians chapter 5 verses 22 to 33. Haji cekida lain maknya lain atama. Nyibero Nisan yupuro bekap langsung. Wives, submit to your own husbands. Second line too. Hadatala, husbands, love your wives. Yang kan puro, yang kan ber mujong. Haji, isa na kelang ani kita luan. Alimir muna isa gilim shamdara choy gijwa. Ar na amuyo muna isa gilim shamdara do. They have loved in the beginning, from the beginning itself. Cuma na, ada tiang cakap, ada becerabo, ada labu, ada sacrifice. Cuma nama doji, jiwa tunibia. Isa gini market because they loved us from the very beginning itself. Isa mujo kina arodo. Now it's our turn to love them. Cuma na Paul nata kichwa. Husbands, love your wives. Husbands, love your wives dikichu. Aro mana mujo mana arodo. Caka isa yo terna aturubo. Nasa yak kan bera mujo de. Ali bere kya nasa yak kan mulo mujo da matrat. Wives, submit to your husbands. Nasa yak kan bur bukap laswang de. Gendreja de dikichwa. La. Cuma na ali bere nasa la shi aturubo bukap laswang. Aturubo nasa la shi alime nikia reki isagya reki jo mujo dalam betul cakna Efesia ka gupunga aterun mugucak maknya tiscina sampai cak mak samci treki ina hoju tayokso kini gana ka anu ga sana ti mazal suru de Mr. Emmanuel Thrimhokiu di show Miss Sotsula aye ambasi yang kan cikici mulana nisala la cuma mengesyang de cuma yo hode chamnakso cak hakim ci Tiuci cuma sikit kimloba cuma na Mr. Thrimhokiu di show Miss Sotsula anya pimpong na ayip siba hoju takyoso. I request the groom and the bride to kindly stand. Adun bo cuma mikina, deso Borü bo mikina.
Hacin Mr. Thrimhokiu di show Miss Sotsula anye. Tiu chi chen siki luki tuboda baga siang. Atru beginning ina anang de bekicho. Mr. Thrimhokiu Miss Sotsula ha niam kin bet sebe di show amasi yudung chin laki nang de. Mujo dalabe zenggembe akin chibe asa de la chugishe dukse de la chugishe di show latse layu melamse ala lachi rokala mujo de alabe di show mukmedibete abilang mujo dalabe alo kicheshi inama kicho alibeki hanade kicho Miss Sotsula Mr. Thrimhokiu ha niam kumbo sebe di show amase yudung chin laki namde mujo dalabe zenggembe akin chibe asa de la chugishe dukse de la chugishe de show latse layu melam sala lachi rukana mujo dalabe de show mukmedibete abilang mujo dalabe alo kicheshi Teaching Turuk Chintala, Matthew chapter 19, verses 4 to 6. Chisunata, Chumona Atanele, Alivera Trinkia, the Pomekade. Chumona Atanina, Benabura Chamde Alba, the show, Yankan Subali Alaba. They show Anye Kananka Mababa. Chumona Chaka Anye, Maye, they share Kananga. Chamanige, Kapshurumba, the show. Nige kanane kalam kyache ma aishpa ina atrubigi tawa jude itung lembiang atrubana aloba ina bodomikina tiumazang sede I Mr. Thrimhokiu na Miss Sotsula ju iam kenbe sebe Kinina rende, kapko, chogishe, asa chogishe, desho, tuksede, la chogishe, ashena, macam chogi, kyongde, mujode, desho, chumulung kiching, labe, niki, alokicho. Chama alibe na atrube kyate ina akeki idum yande alokiba ina bodomikina tiumazang sede I Miss Sotsula na Mr. Thrimhokiu ju iam kumbo sebe kinina rende kapkok chogishe asa chogishe desho tuksede la chogishe ashena macam chogi kyongde mujoba desho chungumulungki ching labe niki alokicho nike kapjunam dala shoran pa ishippa ina nike ki kalang kiba desho nike na tamkhan damade alokishi ba jutakcho Kaya nigela ano kiki namde yang kumbo disyo yang kinbe namde yang yala wala ching labe tumukuhi arda lala shekim ala she ruk mulum kram siba labe chumu miki disyo pore miki ano kichoshi makshin kaya nigeka ikebo kuna kaya hati Yimchunge de zida de Sotsula, haju Yimchunge amazan ki da abokalama. Tumusiki de show, ha Yimchunge, ariyak tumamala, amachin tumamala, akya ki da zila, chunam ne nike, haju mutya chiki, kimlaba de show hakamba, awichoki, nike dikakcha ariyak tumamaki. Yang tumamala, ki de zida na munga de zida ubu, de show ha hode, kini tuchi dem siki tumamiki de show pore miki dem ki de. Mga bihi sedang bercakap,
atrubena alibe kachi yukchi ba desho alibe na atrubena kachi yukchi ba Showuba Yimchunge atrubena desho alibe na signature suba sign suba ju yanalende digot witness Mr. Manye, Mr. Sabitong desho Mr. Chimo ayene siamken kamba tenela de signature sign suba ju shudung lebiang wedding minister na signature suba jaga atrubena kilim desho alibe kilim sign se shiba kimchi so Digon witness maknya yang kengang ki jingyan kaku ina hanade kecho Yimchunge Baptist for Amugundo Mission Center Shamador Certificate of Marriage. This is to certify that Mr. Thrimhokiu Yimchunge and Miss Sotsula are united in holy matrimony on this day, the 14th of March 2025. And Yimchunge Baptist for Kohima, according to God's ordinances, under the law of Christian marriage, with the blessings of the parents and church members. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man put asunder. Matthew chapter 19, verse 6. Digon witness, Sabiton and Chibo, Minister Wongtokiu Yimchunge. Julunga chapde, Yimchunge Baptist for Kohima hode. Kinyinan baklada uchoki, mula miya do simlada ugu. Limshapan yichungla rasoki, agyan ala rasi, chumburu yu hode. Nike limbeshi busu kyamna tamkan damne de hamas limshe nike kilim chicho amayo ko alarmo adopo jisu krista hode chikiti ayanna disho Yimchunge Baptist border abukundo YBBK hode kilim sama chiki hode Mr. Wongtokiu Yimchunge Yimchunge Baptist for Kohima pastor hode kinyinan ba Mr. Thrimhokiu disho Miss Sotsula aliha yangkan po disho yangkan bia de abu atsar disho amse mem china kiti chicho jumana kubut solution da sheni she de chama chishi makshi ala na kadam chiana nail down suba isala na pulong jak si tangken na nila ating chugi ina tangken na mikisa na siya kayo ang sayin lo mi ching labo chumbo net se kialo chung jak na mong shiso
14th March 2025 hani mungha isana niki mushule zengye chile kamkide rugagi tsumat bo chile kamkide amasi yakam kamshi ba de akeram dari kis tinji shido jumone kya mahashwa Mr. Thrimhokiu de Mrs. Sotsula da adu bo jisu namung chile kip kukshiki de kyana ala namung shizo zene bo shene tumona manga jang Showuba Deshala la chile sholim na sab la chila yung na tumona manga jang Bera borü betsere bo shene tumona manga jang Anye borü shene tumona manga jang Adu bo jisu Kini tiyo chichim sigi ha anye na kay kisha biya dubashi Ashe na laka champa Hochumona nagan treki nanabudongki yang kembira kambak mungat bihato cinta tarubu adu mo jisu na arung sama kayong jisu anye kuchilawa kunyero mo siya na tumona mga ansa anye pora anye lapong society mo na mga ansa anye no mi chilawa tumbo ala la ako kushikiti kya maksi jiso botol kada kardo na anye mga jiso na mong singna chimoda hatang kada mi kinina sochiba anye mga jang jisu mo chinatang kada mo na marong kilang sa Amen. Amijo akin serbo kide chumung shijo ala aku mesti kita jakna. Cumona kaka program lu dari ki hanal acik seba bodo tan kendam ne kala aye kirim zochi bale. Bodo aku ucuk ba jisu dung lembia. Isa ucuk ba jilimbia pina ba dung lembia. Kini minister Reverend to chumung desho hachi arhak tinyo kamye. Ara ashu ba akuk ba Cuci salah lah saya mengenai hiato sebab isalah lah cuci sesi cakap sebab cakap Mr. Thrimhokiu itu Mrs. Sotsula aje cucak na ketika itu na aku misiki hanya muncul yang datang ke dalam alaki dinti sih kita rokena maksud jiba aje kirim saya mengenai hiato jiba hasil sih cakap laki acik sana rokena datang ke dalam sebab acik sana Haleluya Amsa ini cinta untuk memiliki maksud jitu Rezeki na mengambil hiato suka maksiato Nikita kendam dala kinang da ala binti situ diso ala la aku mengambil kami situ namun cina aku jisu isa hukum to diso Mr. Thrimhokiu diso Mrs. Sotsula ini yang kengkam abang yang kengkam yang kemuri yang kembali nereng lebih suka maksiat tadi Yesus mu cina tangkan dalam jawabu namun kira sa. Amen. Alam na nalaksan sebab dia berjaya. Nisakit-sakit dia, nisakit pun ada dalam Yesus.